खुरुमजरी पोनी टीवी ने संदोक चबन मिदांगी पाव मिरेक ताबिरी बसिंगबो तरामना ओक्चरी हौजे पाव संदोक न पिजरी लाकदरबो मणिपुर असेंबली मिखल की दमक बीजेपी की मैनिफेस्टो ngasi फोंखरे मसीगी ममांगदा नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ngasi इम्फालदा थोंडखे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बीजेपी की लुचिंग सिंह अजय जमाल संबित पत्रा ए सरदा देवी आर के रंजन अशोक सिंह अमदी अतई मिनिस्टर कयाना नड्डाबो इम्फाल एयरपोर्ट तक तराखी जेपी नड्डा से बीजेपी की मैनिफेस्टो 2022 फोंग कमली लेना इम्फाल रसी चिंगमैरोंग क्लासिक ग्राउंड जेपी नड्डा चीफ मिनिस्टर बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी पार्टी की नेशनल अमदी स्टेट की लुचिंग कया याउना बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो फोंग जेपी नड्डा चीफ मिनिस्टर की लुचिंग मखादा मणिपुर से हौकिबा चही मंगा असिदा चाउखबगी लंबिदा चक्सिंबो ngambuna ड्रग की समस्या थेंगनबगा लोइना मरा तप्पा लेना लेबा ngamde बीजेपी ना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नाकनी अमदी मणिपुर लेबा यालोंगी की हक अमदी कल्चरल हेरिटेज मांगना बहुमतन हाइना बीजेपी की मैनिफेस्टो अदु हाइदे पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरी सिंदा लेम एलपीजी सिलेंडर अनिपिगनी मकोक तोंगलकपा कॉलेज नुपी माइरोय सिंदा लेम स्कूटी पिगनी रानी गार्डन माइरोय सिंगी की मनुचना ईडब्ल्यूएस अमदी बैकवर्ड सेक्शन में लेबा नुपी मचास सिंदा दुपाटी संस्थाना इंसेंटिव पॉइंट पिगनी क्लास 12 पास तौरबा लाइक खबर सिंदा हायर एजुकेशन की दमक लेम लैपटॉप पिगनी स्टेट असिदा लाइरिबा सीनियर सिटीजन सिंगी थार्ड पेंशन लुपा चंदगी लुपा लिसिंग अमदा हेंगत लौमी सिंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस की दमक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मखादा पीरिबा लुपा लिसिंग तरुक असि लुपा लिसिंग पादा हेंगत लगनी गामी सिंगी ओइना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लुपा लाख फावा अपिकपा अमदी बॉर्डर एरिया दा लेबा लौमी अमदी मसागी लम लेजदबा लौमी सिंगी टेक्निकल लाइन दा ग्रेजुएट अमदी पोस्ट ग्रेजुएट तमदिबा मचा मसु सिंगल स्कॉलरशिप पिगनी मणिपुर की खुद सहाय बना सिंगी दमक मणिपुर स्किल यूनिवर्सिटी अमदी मणिपुर हेल्थ केयर सर्विस फगतलबा इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अमसागनी हाइना बीजेपी की मैनिफेस्टो अदुदा Manipur has seen a sea change in the last 5 years under the dynamic leadership of N. Biren Singh ji and his team members. All of them have done a wonderful job, and I can say with confidence that Manipur has seen a sea change as far as development is concerned. And we should also remember that Manipur has undergone a change from instability to stability, and from stability to the big leap, and it is on the higher side of the leap today where it is going forward. And with this commitment, I can assure you that we will be ensuring a very big leap of development in coming times. Skill development की यूनिवर्सिटी में लिंक का तौर पर पहुंच अखोई हो जिकी हम फंगदबगी लाइरिबा अदुगा अखोई की सिनेट मणिपुर फुल ऑफ talented youths मैम अदगी नुपी पिशाबी कोंसा लाइरिबा मैम विंग की सेक्शन द हैंडीक्राफ्ट की सेक्शन द लाइरिबा सिगी मैम सिगी फोकस पीवे याननबा सिबो हैन इनकट पे याननबा मोइदा फजन स्किल ट्रेनिंग पीरगा विद फाइनेंशियल असिस्टेंट तवदबा दगी याम मरोइना अखोई मैटे मणिपुर समाज मैटे नागा कोकी मैटे बांगल लेरिबा समाज से अखोई अहल सिंगु याम लुना तौबा कइसु अदुम मखलगी जातिनी लाकदरबा तरानिथोई सुबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन असिदा भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टो फोंख्रबा मतुंग कांग्रेस पार्टी ने चही मंगा की अमंबा मणिपुर बीजेपी की असोइबा लैंगा की मखादा हाइबा लाइरिक अमा फोंखरे ngasi Congress wawanda laiba risang kaising media center da pangthokpa thoram aduda AICC senior observer Ram Ramesh na hai BJP na sasan tawbada maraketi Congress lenga kairamba matanda maraketi haibasi BJP ki president JP Nadda na matau karam na hai banu matau karam na zero tolerance to drugs hai banu hauzik laiba BJP ki ruling party da laiba kaya ama drug ki case da chenaba kaya ama yawi haibasi Manipur ki miyam na khangaraba ngombe mahang na makha tan hai chindi administration da team
ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ autonomous district council gi election asi BJP sarkar asina namsiduna thambiri matau karamna election tawdana chini administration pagat hangadawani BJP na lengak lakpagi constitution gi chatna kanglon thengkhang kayana rai khare civil right ngasi fauba matlaga lakli maramasina BJP lengak asi miyambu apangba siba hajipi government aina jeram ramasna marali sikhi. According to the government of Manipur's own website www.nrhmmanipur.org, this is a website of the Manipur government, as of 16th February, that is as of yesterday, 7:30 p.m. only 47% of eligible population in Manipur has been double vaccinated against COVID-19. This is amongst the lowest in the country, 3 or 4 lowest in the country. This is a shocking state of affairs. And whatever promise Mr. Nadda is making is a hollow promise. If only 47% of the eligible people in Manipur have been double dose vaccination, nothing illustrates the failure of the BJP government in Manipur than this. Manipur dangasi miyoi chama subna ahum nauna COVID-19 positive oikre laina asina maram oiduna miyoi ani makata na laikidre positivity rate asi chada manga dasmik sino oiki miyoi chama kun covid tagi fagalaktuna discharge tauki housing state asigi COVID-19 case masing MC lakh ama lising kuntra taruk chani kuntra mapal yore loinana laikidaba masingna lising ani shupna marfutara sure haina COVID-19 command control room na haire. None district ke manung channel laiba Longmai part 2 da mobile network fangtabagi awaba mayoknare Longmai part 2 da telecom tower ama mafam chaba yengduna thambinaba Maikay adom gi miyamna appeal tawrakli Longmai part 2 gi youth club ki president Maithwangdi Gangmaina haiki mobile network amadi telecom gi matang da mari leinaba authority da kayarak haizakrabasu hauzik fawba pakhum phangdana lairi Kulasida private amadi government ki school punna ahum lai COVID-19 laijan maram oiduna angang sing online class amadi maroiba document kaya internet ki primary school ani sulai kudong chadaba amadi network darka oirisi exam thaba amadi matam gi matungin na online class lauba natraga any kind of document ko na online da apply tawbusi koi gi network yada banina akoi che mapung phana tawba ngamjadre aduna akoi na hajik hainingo si any concern department na telecom se mapung phana network ki telephone ki phajana mapung phana ko amasul hojik longmai tu da leiriba yumlak se chama ga kun manga lei aduga population na 780 rom adum lei adu mathakta khoi gi school tajai public higher secondary su lei aduga EEB school high school amasu lei aduga government gi school primary school ani su lei adu mathakta akoina hojik darka oirisi matam gi matungin na online class lauba natraga any kind of document akoina online da apply tawbusi khoi gi network yada banina akhoi che mapung phana tawba ngamjadre aduna akhoina hojik hainingo si any concern department na telecom se mapung phana network ki telephone ki phajana mapung phana PBO ngasi Rigunlong Youth Star Club Rigunlong Kasar Assam na sinduna Rigunlong Village Rani Colony Part 1 Kasar Assam da Freedom Fighter Haipai Rani Gaidin Liu Laikidabagi Kumon Thoram Pangtokre Kramaduda Chief Guest Oina Pausing CMD Left of Construction PVT na Tais da Famke Chief Guest na Freedom Fighter Haipai Rani Gaidin Liu gi photo maikum hangdokhe Tungda Freedom Fighter Haipai Rani Gaidin Liu gi photo da miyam na laisu katuna ikai khuna su utkhe Haipai Rani Gaidin Liu gi matangda miyoi kaya na wangangkhe Thauramga mari lainana cultural program amasu pangthokhe Youth for Change Haiba Hiramda
Longmai Part 4B Booth na Sinba Youth Strengthening gi Thoram ngasi Longmai Part 4 da pangthokre. Thoram maduda khul gi luchingba sing amadi youth gi luchingba sing na saruk yakhi. Lakadarba mikhala asida 54 nungba AC da BJP ki mirep oiriba Dinganglung Gangmai Allies Dipu Gangmai bu sawatuna awanba ama puraksi amadi Kunai semgat asi haina ngasi gi thoram aduda wangang loi singna phongdok nakhi. Isa gi vote lem na manghan gumsi awanba puraksi Kunai semsi haina mifong aduda tilibo naha singna warep lokhi. Chandel District ki Kengjoy Block ki manung hanjin ba mafamda laiba Joldam Village ta nauna saba loiraba Saint Vincent Parish ama hongnabi matung ina tha sigi tang tarukta sanga khare. Tharamaduda Most Reverend Dominic Lumona ribbon kaktuna Saint Vincent Parish adu sangakhe. Tharamasiga mari lainana tha sigi tang taruktagi tang numit 13 ni chatharakpa program pangthoktuna chatharakiba adu ngarang loishinkhe. Manipur bu chaukatpa maikaida punaba amasung laibak miyam kannaba loinana lakiba election asida paisa yembagi hainabi thadoktuna awonba Manipur ama puraknabagi pandamda lakiba February gi tang 12 da Manipur Film Development Corporation MFDC na Mission on Nationalism and Spiritualism to make the India and Manipur Heaven State haiba hiramda convention ama pangthoklagani haina khwai nungseng sinthaluk Manipurna phongdorakli. Ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada khwai nungseng sinthaluk Manipur gi President Tensubom Laisembam Maitei na hai masi Manipur gi matamgi ijel ga chen thariba achumbagi mayokta changsin lakiba ijel asibu thingnaba lakiba tarani thoi suba election asida vote ta paisa changhanduna achumba khongthang thanghongnaba Manipur gi kendra khudingda chawkat thorangi dama paikhalakpa khongthangni mahangna makhata na hai pangthokadarba convention asida Mikhal Tengnagadoriba candidate amadi miyamna lakibina Mikhal asida achumba tawrasi haina wasak minasi haina so mahangna appeal tawkhe. Lakiba 2022 gi February gi date 28 amasung March gi date 5 ta pangthokadawa general election asida aikoina financial data ki maikaidagi mission on nationalism and spiritualism na iningiba thimde bol lepodoriba candidate sina vote mamanga laiwen tawba laiwen haidra wasak presentation diba aduga vote mamanga traga batungga magi kendra da mi disintara laiwen tawinaba manga semi songa bade manga vote sangiba Manipur gi matam ni sela center diba manga lan yam de general kotna ka gasu ko sanne ne na vote sangi to sada ko ge sai dage akan ngam matam amat harka mamonda candidate da debate tawjagan Haukiba tang taramarida 46 cycle assembly constituency ki INC candidate Linkim Haukip ki koirengai de leiba masagi yumda taranithoi suba assembly election ga mari leinana firal chingkhatpagi thoram pangthoklingai da masana masabu chief minister ki OST officer on special duty ni haizaba amaga loinana laikai gi miyoi sing na nung thomjinduna thoram tugai ki ba thodok asi Manipur Pradesh Congress Committee Congress Bhavan leiba Bhakta Charan Das amadi AICC Jairam Ramesh Tokpa Paumi Singh unaba amada 46 cycle assembly constituency ki INC candidate Linkim Haukim na hai namit aduda mahaki worker amadi machanupa bu phukiba asi yamna hakchina lawi firal chingkhatpagi thoramda ayet apan piduna thokliba thodok asi ahanba oigani nupi candidate ama oina asigumba thodok asi yaningde asigumba hingsa gi thodok asi amuk hana thokan biganu haina mahakna appeal tawkhe Hoi, candidate ama oirega iyunda flight hosting to ba yade heba sidi ai tadre ahan batawani adu to violent jam laye makoi nung honjin ba yam laye adu gumba mayam do eki election secretary na sungang khigni aina haining badi Manipur sini puna makini loina makini nung sin janana lemin naraga election ni khanaba chainaba tawbasi nupi candidate ama oina e yam pamjade flag hosting numita aigi icha phao ina ising lawba thabda phubire adugumba tawbadudi aigi damakti aina khanbadadi yam phatte haina khan kana oisain hijing ning badi Manipur da leba makai se koi Manipur gi mi natra
asida ama tawraga ma phunaraga chaina basidi chumde iyumda flag thekpa yade aigi poster kaino tawba yade ha basidi asidi yamna nungai daba thodo paugi marak thana aten break amatang lawminasi Karigumba rom yumda laiba anabasingi hidak kappa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pungkun mari chukna adom yumda latuna hidak kappa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ke anabasing experience lairaba doctor amadi nursing latuna mating pangzari akupa marol gidamak Medland ge helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call tawna tanabiu natraga Google Play Store gi Medland app download tawna booking tawi break matungda makata pa pau pizari ngasi kunmapal suba haipai rani guiding liugi that anniversary gi thoram Tamenglong district ki Lungkau part 1 da laiba Rani House da Rani guiding liu museum trust na sinduna pangthokre thoram aduda 39 Assam rifle kamai gi major Maj Kadam amadi nang khwamgam panmaina chief guest amasung moderator oina saruk yakhe Katang tak hostel na cultural gi oiba jagoi saduna mayambu taramna okay aduga Rani guiding liu gi last PA Kyubunglong kamaina Rani guiding liu gi maramda khanghoba khara miyamda paudamkhi thoram loisilakpada major Maj Kadamna khul asida lairiba angang singda bol ani kudol tawkhi ngasi segmai kendra gi BJP gi merep oiriba haikam dingo singi firal chingkhatpagi thoram ama pangthokre Kurkulda laiba dingogi yumda pangthokiba thoram aduda saruk yakiba Manipur gi chief minister N Biren haiki landamasi da santi laina mikapina khabarda oxygen lektadana BJP da vote PBU jaitara manga chopna hinda kangmarak tantumna ima ibel singh asidi pamunda koka monga taina BJP da sarkar amuktang paihalu miyam gi awaba kokhan gi haina lauthokpa laiki loinana BJP na laingak paibadagi asida awon bakaya uba fangle haina toke ngasigi thoramadu da Rajya Sabha MP Laisemba Sana Jawpasu saruk yakhe vote piba haiki da budugine ba mamanga ngasidi hauki ba sai manga da koina vote piba hayudana dinkuda vote piru badagi BJP ki kunna koi kahalaga BJP ki oiba adukumba coalition go mena sembadagi at least imagine pamunda mon khanga da tumdi bangeba matamamadi numit kitang tarapodai koi gang ena akoi ki electrical ki pole do khinaga post do khinaga na gari arang bamla koda masak khangda bamla koda question jenaraga ai ki nupa se ai noi changwa noi imung changwa ibungo noi imung changwa tarka laikai no bi mayang option laga gang marak tali ga iwa amadi puroiba isa sangamineba ngasi sangi bro ngasi de khoina sangre ko ngasi di binena sangre ko mayam imung da inda tomeko Kurai ACG Republican Party of India Atwale RPI AG Mirep Oiriba Khagapong Khamba Singhi public meeting among asi RPI Kurai unit na sinduna Kurai gi ima Laikorembi Mandopta pangthokre Tharamaduda Union Minister of State for Social Justice and Empowerment amasung RPI AG Chungba Ramdas Atwale RPI AG North East Observer Binod Nikalji amasung Kaisamthong ACG RPI AG President Naishwar Emergency Kasi Tharamadu ka malilina Minister Ramdas Indraki Apun Munising Gisakya Lau Singu Bana Mapung Oiba Sinfam Oiri Tharamadu na Lau Mising Kapa amasung Puting Pang Bahaybasi RPI AG RPI na awa ana taraba amasung tola taraba si Kurai Kendra ji Chakot pa AC ama purak pa बहुत बड़े विवेक आदमी है इन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया है हमेशा मतलब उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है और 3 साल तक उन्होंने नौकरी भी की है
और उसके बाद समाज की सेवा भी की है। घर घर में जाकर बुराई के घर घर में जाकर आपको बताना है ओइनाम केंद्रदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले RPIA की मिरेप ओइरिबा लाइटोंजम ब्रोजेन की युमदा इलेक्शन मीटिंग अमा पांगथोखरे। मीटिंग अदुदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अथवाले अमदी RPIA की नेशनल सेक्रेटरी अमदी मणिपुरी ओइनाम केंद्र की इलेक्शन कमिटी की सेक्रेटरी अमसों प्रेसिडेंट मदुदा रामदास अथवाले ना हाइकी RPIA हाइब पार्टी असी केंद्र सरकार पाइबा ओदी याव पार्टी RPIA दा मणिपुर की अमदी केंद्र असी थबक तौगनी तुंगा मिरेप ओइरिबा एल ब्रोजेन हाइकी मसागी चही हुंफुतरा हेलबा थबक पाइबा खमलरोइदबा अमदी असेंबली दा वा अमा फाव ngang खमलरोइदबा मियोइदा वोट पिबिगनु नहादा वोट पिबियु अनौबना अवनबा पुरकपा ngamgani हाइकी। Therefore, 9 seats we are contesting the election. Another seats, 51 seats we are supporting BJP. But in this constituency, BJP's candidate is also there. But our candidate is comparatively very strong than another all candidates. And therefore, appeal to all the voters from this Oinam constituency, they should think about like Gonjam and RPI. RPI is a very good party. RPI founded by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was the constitution, he was written the Indian constitution, and he is also the leader of RPI, Republican Party of India's leader is Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar was very strong man. Dr. Babasaheb Ambedkar was fighting against the injustice. Dr. Babasaheb Ambedkar was fighting against the inhumanity. सेकमाई केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइरिबा MLA हाइखाम दिंगोदा लाकदरब असेंबली मिखल असिदा वोट पीगनु हाइना चेजाई चाइखाइरंबा मियोय मरी सेकमाई पुलिस ना लुचिंगबा टीम अमना केंद्र असिगी मनुंग चनल लैबा मफम अमदगी फारे हाइरे मियोय मरी अदुदी फुमलौ ममांग लैकाइदगी फिजम अमुबत चही हुंफुतरेत अपोकपा लैखिद्रबा लैबाक मचा फुमलौ कैरोय मनिंग लैकाइदगी सबोसन कुमार चही हुंफुतरेत अपोकपा लैखिद्रबा नुंगसी लैकायसी मक्तदगी चनंबम मुबा चही हुंफुमदोय अपोकपा लैखिद्रबा या स्कूल अमसुंग खुंड्राकपम निंगथेम चही निफुतरेत अपोकपा इबोयाय मकौई पाउगी मरथना अतेंबा ब्रेक अमगा मुलौमिनसी करिगुंबा दोम युमदा लैबा अनाबसिंगी हिदा कापा ड्रेसिंग तौबा ब्लड सैंपल लौबा राइस ट्यूब हापा कैथेटराइजेशन हापा एनिमा तौबिनबा एक्सपीरियंस लैरबा नर्स अमदी डॉक्टर थीबदा अवाबा थेंगनबिरबदी वाबिरगनु मेडलेन होम नर्सिंग केयर सर्विस मणिपुरना पुंग कुनमरी चुकना अदोम युमदा लातुना हिदा कापा इंजेक्शन पीबा ड्रेसिंग तौबा फीडिंग ट्यूब हापा कैथेटर हापा अमदी मखल किया के अनाबसिंग एक्सपीरियंस लैरबा डॉक्टर अमदी नर्सिंग लातुना मतेंग पांगजरी अकुपा मरोगी दमाग मेडिलेन की हेल्पलाइन नंबर 9205987988 अमुकसु 9205987988 ता कॉल तौना तानबियु नत्रगा गूगल प्ले स्टोर की मेडिलेन ऐप डाउनलोड तौना बुकिंग तौबी ब्रेक के मतुंगा मखाताबा पाउ पिजरी मितई मैतैना शेड्यूल ट्राइब चनबा हाइबसिदा प्रोसेस अमा चंगी अमसुंग एनालाइसिस तौगदबा मरमना मैनिफेस्टो ददी हापते अफस्पा हाइबसिसु सेंटर गिदी नॉर्मल रूटीन ओइबना मसिगी मतांगदसु मैनिफेस्टो दा हापत्रे हाइरे वाफमसि ngarang nungthil स्टेट बीजेपी की ऑफिस ता पाउमिसिंगा उनबदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन अमसुंग एक्सटर्नल अफेयर्स ओइबदा नतना तांकाकनी थोकना पांगथोकदरिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी की मैनिफेस्टो कमिटी की चेयरमैन सु ओइदिबा डॉक्टर आर.के. रंजन ना फोंदोखिबनी महांगना पाउमिसिंग दा मखा ताना हाइकी अवांग नोंपोक लमदम की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग यामना सोंथरिबना मसिबु सेमगत सागतपदा ngamgadaba miding thamduna honagani haibasina manifesto da maru oina haple haike Committee of Civil Societies Kanglaipak CCSK na All Manipur United Clubs Organization amukogi President Oiramba Korimayum Tamirju Rahman Allies KT Rahman Allies Tamina Laikidabada awapa phongdorakli KT Rahman amukogi President Oirambata natana Laiminariba Civil Society Organization singa afabamari thambiramba amasung
अपुनबा लमदम कंगलैपाक मणिपुर अमगी वाखलोन खनबिरंबा मियामगिदमक कथोकपिरंबा मिसक अमनी हाइना CCSK की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी लाइक्रम जयंतना थादोरप चेरोल अमना हाइरी चेरोल अदुना मखा तारदुना इरमदम कंगलैपाकता ख्वाइदगी चाउना अहोंबा लाकपा असिगी मनुंगदा लमदम असिना नमफुदा भारत ततिन खरबा मतुंगदगिदी चटना लोंचत लैबाक वायल अमदी लैंगाकलोंदा मथक मखा ओंथोखिदुना मिखा पोना लैरबा खुनाई अमगी पुनसिरोल अमदा लैरकलिबा अहोंबा असिगुंबा सिंगदगी नानथोकनबा मियाम अमदी मियामबु माई चुंबिरंबा कंगलै लमदम असिगी खेनबा कम्युनिटी कयाबु पुनसिंदबा यादे हाइदुना मतम कया होटनबिरंबा अमदी मतुंग तारकपा लुचिंगबा कयाबु मखोंग शोंबिरंबा मितै पांगल सिंगी मरक्तगी अचंगबा थौमी KT रहमन लैकिदबदा CCSK गी कंपोनेंट बॉडी सिंगी ओइबा मिफम अमा फमदुना लैकिद्रबगी थवाइना सेंबिबा मपुगी नाकता इंगना चिकना लैरुनबगिदमक हाइना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना थौनी जखरे हाइदी BJP मणिपुर प्रदेश की हाना की चीफ स्पोक्सपर्सन चोंगथाम बिजोयना कोर्ट थारकीब सूट अमगा मरी लेनना ngarang BJP मणिपुर प्रदेश ता समान थाखरे चोंगथाम बिजोयना प्लेंटिफ ओइदुना अमसुंग BJP मणिपुर प्रदेश ता डिफेंस ओइदुना सिविल जज जूनियर डिवीजन इम्फाल वेस्ट 1 दा थारकीब सूट अदु स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन 34 की मखादा थारकीबनी कोर्ट ना वाकद अदु कुपना तारब मतुंगदा डिफेंस ता समान थाबगा लोइनना था सिगी कुनमरी फावगी मनुंगदा कोर्ट ता पाकुम पिरकनबा खंगनखरे आइन थिंक्रबा मेघालय के लाल हौलुप हाइनुट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC का शांति की वारी साननबगिदमा वारेप लौनबा ngarang मेघालय की चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा अमदी यूनियन होम सेक्रेटरी अजित कुमार भलागा मिफम अमा पांगथोक्तुना उनखरे पनबा याबदी नुमित खरनी की ममांगदा HNLC ना शांति की वारी सानबा पांबगी वाफम अमा हौदोरखिबनी न्यू दिल्ली दगी वीडियो मैसेज की खुथांगदा चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमाना मिफम अदु यामना पॉजिटिव ओइबा मिफमनी हाइरदुना मखा ताबा थबक सिंग लखटकनी हाइखे अदुबो हौजिकी ओइनदी प्लान असिगी अकुपा वारोल हाइदोकपगी मतंग चादरी हाइनसु फोंदोखे साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की मतुंग इना HNLC असि खासी ट्राइब खक्तगी ओइबा लेबाक अमा सेमनबगी पांदमदा इंग्लिशिंग अमा चमापल मरफुतरा तरेता लिंखटखिबनी हाइरे जिरीबांगी उचाथोलदा लैबा 87 BN CRPF केमता फेब्रुवारी की तांग 15 दगी हौकिबा सिविक एक्शन प्रोग्राम 2021 to 2022 की मखादा 87 BN CRPF उचाथोल जिरीबाम मणिपुर सिंधुना चथरकपा वॉलीबॉल टूर्नामेंट ngasi लोइसिंखरे टूर्नामेंट असि टीम 12 ने सरुक याखे ngasi सानखिबा वॉलीबॉल फाइनल मैच ता माइकुलेन बेनिवोलेंट क्लब विद्यानगरना LK मेमोरियल क्लब टोलेंबु कुनमंगा कुनमरी कुनमंगा कुनहुंदोई पड़ेगा किसकी तरफ बॉल गिरता है कुनमाथोई कुनमंगा दा माइथुदा पीदना चैंपियन LK मेमोरियल क्लब टोलेंना रनर अप ताकी सानखिबा फाइनल मैच अदुदा V एल्विशना मैन रेफरी अदुगा मिनथंगना सेकंड रेफरी ओइकी टूर्नामेंट जितना बढ़िया शॉट उतनी अच्छी ब्लॉकिंग पहले तारीफ और अच्छे फ्लोरेंस दांगमई CMO बहुत बढ़िया रिसीव चैंपियन ओइकिबा माइथुदा बढ़िया शॉट रिसीव विद्यानगरदा केस प्राइस कोइना रुपा 13 रनर अप ताकिबा LK मेमोरियल क्लब टोलेंडना बहुत बढ़िया वॉलीबॉल टूर्नामेंट से सरुक गया बढ़िया शॉट रिसीव बहुत बड़ी 10 बहुत बढ़िया दोनों टीम अच्छी फॉर्म पे है अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना PM उज्ज्वला बेनिफिशियरी सिंगा LPG सिलेंडर अनिपिगनी मकोक तोंगलपा कॉलेज की मीटिंग बाहर सिंगा स्कूल की टीगन हाइना BJP इलेक्शन मैनिफेस्टो बाहर BJP इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी अमंग मणिपुर
ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫